Znanje je moć, čuvena je krilatica filozofa Francis Bacona, no tek kad naše znanje postane vještina koja možemo mijenjati svoju svakodnevnicu i okolnosti u kojima živimo, zaista ćemo u rukama imati pravu vrijednost. Toga je već odavno svjestan inženjer Edhem Edi Čustović, koji je zbog ratnih dešavanja prije 20 godina napustio Bosnu i Hercegovinu, a svoje mjesto pod suncem pronašao je u Australiji, gdje je danas profesor na prestižnom La Trobe univerzitetu u Melbourneu. Poznat je po istraživanju svemira, ali i inovacijama. Jedna takva je i Counter Kick, pojas koji će se već naredne godine naći na australskom tržištu i koji će doprinijeti smanjenju broja mrtvorođene djece u Australiji. Preko 100 pacijenata smo snimili sa mikrofonima koje trenutno koristimo i tražimo neke interesantne podatke. Sami podaci i naši rezultati će biti predstavljeni na jednoj konferenciji koja se održava ovdje u Bosni i Hercegovini u martu, a to jeste konferencija biomedicinskog inženjeringa. Znači, to će biti prvi oficijalni rezultati koji će biti predstavljeni vezano za tu inovaciju. Ono što jeste pozitivno je da smo uz ovaj projekat imali priliku da otkrijemo još neke interesantne podatke. Sa samim tim mikrofonima koje koristimo za snimanje zvukova, primijetili smo da možemo da izdvojimo raznorazne stvari u tijelu. Osim srca, otkucavanja srca, možemo da primijetimo i kretanje crijeva i nekih drugih stvari. Što je vrlo značajno i primili smo par vrlo interesantnih podataka od nekih drugih naučnika koji sada žele da to iskoriste u nekim drugim smjerovima medicine. Danas ovaj uspješni mladi inženjer i profesor radi na novim istraživanjima o kojima će javnost tek biti upoznata. Početkom ove godine postao je i predsjednik Instituta inženjera elektronike i elektrotehnike za države Viktoriju i Tasmaniju kao najmlađi izabrani predsjednik u historiji instituta koji broji više od 425.000 članova iz 160 država. Meni je ta organizacija značajna iz mnogih razloga, a jedan od najvažnijih jeste da omogućava mladim ljudima poput mene i još mlađih od mene da se druže s ljudima, sa svjetskim stručnjacima. A to što nas veže jeste ta organizacija, kako bi rekao, prijateljstva koja se stvara kroz tu organizaciju, omogućavaju mladim ljudima da steknu neko znanje koje recimo ne bi mogli da steknu na fakultetu samom, univerzitetu samome. Ja sam ove godine dobio priliku da budem predsjednik IEEE-a u mojoj državi Viktoriji kao najmlađi izabrani član. I to sam iskoristio maksimalno jer smatram da mladi ljudi imaju neke nove ideje, a te ideje se mogu iskoristiti da se proširi organizacija, utjecaj organizacije u samoj državi, nove saradnje i sve to. Također koristim svaku priliku, odmah bih rekao, nadam se da ljudi u Australiji ovo neće zamjeriti, ali koristim priliku kroz IEEE da bi uključio neke stručnjake širom svijeta u Bosnu i Hercegovinu. I dok mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, Edhem se vraća u Bosnu i Hercegovinu kako bi studentima elektrotehnike pomogao da svoje ideje realizuju i da njihove inovacije učini dostupnim kako bi doprinijele čovječanstvu. Zacrtao sam sebi jedan cilj, da pomognem ljudima širom Bosne i Hercegovine, da im pokažem neke stvari koje mi recimo radimo u Australiji. Vjerovatno im nisu nove, vidjeli su to prije, ali da im pružim tu priliku da imaju neku suradnju sa mnom, sa mojim studentima, sa mojim univerzitetom, također s ljudima širom svijeta koji su stručnjaci u svom inženjeringu i da pomognemo mladima ljudima da stvore neku bolju budućnost. Jer sistem koji trenutno vlada u ovom regionu ne funkcioniše, a mladi ljudi su razočarani, znači gube nadu, gube motivaciju, a mene što najviše pogodi to jeste da je neko demotivisan. Zahvaljujući ovom vizionaru, Sarajevo će biti domaćin prvom kongresu inženjera pod nazivom Tehnologija i inovacija za svjetliju budućnost, a za dva najbolja studenta Edhem je sa svojim bratom obezbijedio stipendije, dok je učesnicima kongresa omogućio potpuno besplatno učestvovanje. Mi smo, umjesto da šaljemo studente van Bosne i Hercegovine neke značajne kongrese, mi smo odlučili da napravimo kongres u Bosni i Hercegovini. Znači, odmah se automatski smanjuje trošak studentima. Međutim, i kongres u samom Sarajevu koji će se održati ima svoje troškove, a studenti jednostavno nisu spremni i nemaju ta sredstva da plaćaju sebi kotizacije. Tako da nam je pod broj jedan, osim ostalih ovih glavnih ciljeva, bilo da studenti ne plaćaju ni jednu marku da dođu na ovaj kongres, što je vrlo, vrlo značajno. Dodatno uz kongres iskoristit ćemo to da predstavimo jednu fondaciju koju smo osnovali ja i moj brat, a naravno ta fondacija je primila veliku podršku širom svijeta, ne samo ljudi porijeklom iz ovog regiona, nego i stranaca. Znači,
Cilj je da podijelimo stipendije studentima koji nemaju priliku da plaćaju sami sebi fakultet, talentovanim studentima, uz tu stipendiju da imaju priliku da surađuju sa mojim studentima i da surađuju sa mojim laboratorijima. Znači, ja planiram svakako da otvorim jedan laboratorijum ovdje u Sarajevu u kojem ću omogućiti studentima talentovanim iz čitavog regiona, ali počet ćemo recimo od istočnog Sarajeva i Sarajeva, da im damo priliku da rade u tom laboratorijumu uz tu stipendiju. Znači, stipendija im ne samo omogućava da plaćaju sebi školovanje, nego da rade u tom laboratorijumu, da steknu neko znanje, da surađuju sa internacionalnim projektima. Nakon nekog izvesnog perioda on će imati priliku također da dođu u Australiju 3 mjeseca da rade u mojoj kompaniji, u mom laboratorijumu i tako jačamo tu vezu. Isto tako planiram da šaljem studente iz Australije u Bosnu i Hercegovinu i da razmjenjuju to znanje. Među učesnicima ovog kongresa naći će se i studenti i profesori sa Elektrotehničkog fakulteta Istočnog Sarajeva koji su već sada pripremili nove projekte. Kongres je zahtijevao da što više uključimo studente u sam razvoj, to je da studenti budu ti koji su nosioci, da studenti sami dolaze do ideja, a mi kao mentori smo tu čisto da ih usmjerimo, da im pomognemo da pronađu odgovarajuću ideju i način na koji bi se ta ideja mogla realizovati. To jeste da li je izvodljiva u ovom trenutku ili je možda isuviše, ajmo reći, naučna fantastika trenutno. Tako smo mi došli na ideju koja je vezana inače za ove pametne gradove, što je popularno danas svugdje u svijetu, da pratimo gdje ima gužvi, odnosno da krajnji korisnik jednostavno pomoću svog telefona ili pomoću računara može da provjeri u kom kafiću ima mjesta, gdje može otići sa prijateljima na piće, gdje može izvesti djevojku u restoran, a da prije toga ne mora da obiđe 3 ili 4 objekta koja su već puna. Ovaj projekat za nas je od izuzetnog značaja zbog toga što je to u principu nešto što je novo za nas. Čitao sam u Izraelu na 350 stanovnika, ali 3.500 stanovnika, sad više nije ni bitno, ima jedan startup. Znači, jako puno ima i startupa, ljudi su dosta aktivni, pravi različite proizvode, imaju različite ideje i tako dalje. To kod nas još nije bilo popularno u tom obimu, postoji nekoliko tehnoloških parkova u okviru Bosne i Hercegovine gdje se te ideje mogu razvijeti, ali nije bilo ništa toliko popularizovano na nivou fakulteta i univerziteta. Ovo je prvi put sada imam aktivno kroz fakultet, znači da imamo startup, znači koji je napravljen u okviru kongresa u Sarajevu, to je jako bitno. Kongres inženjera elektrotehnike bit će prilika da se inovatori susretnu sa trenutno najmoćnijim naučnicima iz cijeloga svijeta, kao i investitorima. Za kraj ostaje još samo motivirajuća poruka koju inženjer Edhem Čustović želi uputiti svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. Moja poruka jeste da nema predavanja, znači za vaš uspjeh ste zaslužni samo vi. Ne možete čekati da vam neko drugi pruži tu priliku. Morate sami sebi da stvorite priliku, da se borite kao lavovi, da je život kratak i da ako ne iskoristite svaki trenutak, da se umrežite s drugima širom svijeta, da ćete se žaliti nakon 20-30 godina da niste iskoristili sve te prilike.